start between Barangay Bebe Lopez and Barangay Tula. 3-1 all. 2-1 to Vilo. Number 2, pass to Gonzalez. 10 seconds to shoot. Kagawan for 2. Pull up. Another Sigilo. 5. Black. Boy Perez. Three points for number 1. 3 points. It's Buras. Soriano number 9. On the center. Soriano. Gonzalez. 5-2. Soriano. On the center, making 3, number 9. 10 seconds to shoot. Number 1 for 3. Number 1. Ilo. Bola. Ilo. Number 9, Soriano. Seconds to shoot. 10 seconds. Ilo. Gonzalez. Seven points score. Lopez. Soriano. De las Javenas. Rebound Mejia. National follow number 15. First personal follow number 15. De las Javenas.
posisyon. Luis Diaz, number 1. Bola, good screen. Luis Diaz. Back to you, partner. Soriano. Hindi ginagabasa. Foul number 31. That's your first personal foul. Number 31. Your fingers on your Perez. Number 11, Vivia. Soriano. Soriano pa rin. 10 seconds. Soriano. Only seconds to shoot. Kirana. Balikan ng laban, tumutok ang parehas.
Mihia, number 11, Fernando Mola. Gracias kay Aquino, number 29. Soriano, 14 seconds to shoot. 10 seconds. 5.
Gonzales na naman. Back to back points from Gonzales. 17-15. Ten seconds to shoot. He's pass. 5 seconds. Perez. Foul. Foul on number 2. First personal foul. Okay, running on coach ng Barangay Dula. First man, coach. Sa coach, George ang coach. Running. Gonzales. Number 6, Soriano. Matabe. Binigay din ng number 1, Miss Pilas. Soriano. 10 seconds. Soriano. Quinto. Dapat. 19-15. Dapat na naman. Gonzales. Gonzales. Soriano. Number 6, Soriano for 3. Hindi na. Number 1, Luis Peras. Wala pa yan. Rebound, Aquino. Tumatakbo si Aquino. Rebound ulit. Wow! Ang number 10, Aquino. Velas. 10 seconds to shoot. 5 seconds.
seconds to shoot. Lihia. Guerrero. Step over the line. Ino. Ang center, pinasa Soriano, number 6. That's your second personal foul. Number 15, Jonas Arias. Second personal foul. Second quarter po tayo. Substitution. Jonas Arias out, Jonas Arias in. Number 11. Number 1 kasama ng kita. Ino. Number 6. Number 7. 2, 1, 2, 3 on field. Batas. Here, number 11. 10 seconds. 5 seconds. Soriano. Tatlong din sa ulit yan. May dalawang personal foul. 10 seconds to shoot. Soriano. 10 seconds.
Soriano.
20 seconds. Ay, segura pare siya nga parmigom. Mali. Yo, pare ko. Gonzalez. 10 seconds to shoot. Gonzalez. Par, nga halak ko nga sabi pas pa.
Sarah David, back to my ring. Pumasyam. Dalawang harapan. Tino. Foul. Second personal foul. Second personal foul. Pila ba? Number 4.
Dating style. Talagang pause? Ay, talagang pause pare. Out na po. Uy! Mas pinaganda ng pasa. Syariah, number 6. 5 seconds to shoot.
personal foul on number 26. Foul number 25. Gonzalez, David Pedra, or Dito All. Foul Leon Pedra. Soriano, May lumboy mo. Saan
Soriano. Minampan. Ina baik hello seperti mana lagi
Hoy, trouble. Second personal foul, Gonzalez. Second.
Second personal foul, Aquino. Second personal foul. Third team foul. Wala din mo. Tama na rin talo ng Aquino. Pagod na yung ano, lula, pagod na. Tama na yan. Walang kapalitan, walang kapalitan. 65. Si Elo, walang kapalitan. Pero pag hindi na gamit, under 2 minutes, dalawa na. Wala, ano ba? Seconds.